Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sepolja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Sepolja Kiai Haji Sabari Alwi, ajunan Sepolja Kiai Haji Muhtaram, ajunan Kiai Haji Mas'udi, ajunan Kiai Haji Rafi'i Basir, ajunan Kiai Zaykhuddin, ajunan Kiai Taufikur Rahman, terjukan tak galib ajunan Kiai Munjia, bendak setuju Kiai setuju guru sampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju sampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku tisa peragaan deja ajunan Sepolja Bapak Himrah, terjukan tak galib sahibul dakwah, sahibul manzil, ajunan Sepolja Kiai Haji Asraruddin sareng Kiai Taufik. Berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kalaban takdir hidayah ma'unah inayah insyaallah kasarengan ridha dari Allah kaula ben ajunan kesempatan mangken alengki eka dinto dalam keberadaan adzikir areng sareng dak ka Allah Subhanahu wa taala anu unaki selamat baik seanyar elahiraki otabe sampun wafataki sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika doa ka dinto elaksanaki areng sareng ketimangken doa ka dinto iijabah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mangkana kaula ben ajunan ten kenten patang sanda patang nyumpeng doa apa sebab karena kau leben ajunan kak dinto keng nunggu giliran aslina beda bi Allah seeba wafat kada beda bi Allah seedan teaki beda bi Allah setuli pon tut beda seepa sampai tua. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah kama saya setua epon tut sampai tua kota be epon tut ki ngoda kak dinto kasukan Allah jadi ku leben sampean tak uning iki napa ki tak usah manusia kates bayi napa cang kasukan seandi kates mun kates nikah lakar terus semanis ipon tut masak keng mun eke beyegengan ki ngodelai kala jadi sampean tinggal mele napa teti gengan boy napa ada tek lotong geger tibi bu dia keng mentir bi Allah pada lanceng umur berselamat. Amin Allahumma. Maturaki salawat ben salam da ajunan Sepolja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek tekaula ajunan dari petengah buduh eki bedek katerang ilmu kalau ben ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apita aki antara halal kelaban haram. Semoga setuju hadir kesempatan mangkin termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat taipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an wassalamu alayya
yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Debu kak dinto debu ake sareng Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekak di mana Nabi Allah Isa kak dinto merupakan salah satu nabi dan rasul luar biasa. Unik etempeng nabi dan rasul selain. Mi unik. Sepertama Nabi Isa kak dinto tak ngaku ngereng sepolake. Semua nabi dan rasul itu punya bapak punya ibu kecuali Nabi Adam. Abada saya tak terkenal kata Nabi Uzair. Maksudnya 25 nabi dan rasul kadin itu semuanya punya bapak dan ibu selain Nabi Adam, Nabi Uzair. Cuman sekapra manusia ke andi bapak andi ibu. Nabi Adam tak andi bapak tak andi ibu patut. Da adeng ketibi egebay tanah seegebay. Ibu Hawa tak andi bapak tak andi ibu. Lakar manusia kedua yang dicipta. Jadi Nabi Adam gak dinto egebay dari tanah, Ibu Hawa egebay dari tolang rosong reng laki. Jadi Nabi Adam sampun ada tipulan ketibi sepek swarga minta sareng. Akhirnya apa tolang rosok sekacir ni ka ipotek egebay Ibu Hawa. Maka reng laki ni ka rosong sekacir elang situ. Cepon kitab Ghamsul Basair. Sekanan jumlahna 12, sekacir ding sampean kare 11. Elang situ, mi elang egebay rajina sampean. Raka atau ko empat seelang kak rosong. Mun paham pak berarti nak nabi ni telo kali akhir kan. Lah Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang namanya Siti Maryam itu tidak pernah dipegang laki-laki, tak toman seting reng laki. Tapi dengan izin Allah, Nabi Siti Maryam nikah kandung. Hamil, beliau melapor kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya kok bisa hamil sementara saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Apa jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Begitulah Isa, begitulah Maryam. Kalau Allah itu berkehendak tidak perlu sabab, tak usah alasan, tidak usah perantara. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kun saja fayakun. Tetih, tak usah alakeh ngandung. Siti Maryam. Makin banyak sini dia Bengkalan. Tak alakeh ngandung. Tanya Aki, ngandung lek kerja tak alakeh. Ki nyampit, tahu buk ngarangkok ni Siti Maryam itu. Wacan malaikat cek entah buka colok ngarai. Bengkalan mun sumenep pada tanggi. Menterbi Allah pada sepora kapi, menterbi Allah pada selamat kapi. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lah Nabi Isa ini selain tidak punya ayah, beliau punya mukjizat, bisa berbicara saat waktu kecil. Bisa berbicara dalam waktu embanan orang tua. Ki emban ini kalau bisa ada bu. Makanya di kitab itu ada 10 orang yang masyhur bisa berbicara dalam keadaan ki iso suwe lebih bisa akan ada. Nggih, ki iso suwe, beni orang nyoso beni. Pinten nih Kang. Mak gila sampean. Ada keker ke di laut aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 10 manusia yang bisa berbicara pada waktu kecil. Yang terkenal ada 4. Masyhur sempak nih Kang. Pertama, saksena Nabi Yusuf. Ki kene lebih sangucak. Nyaksena Nabi Yusuf cek tak salah. Ketika itabeng bi Siti Zulaikha. Yang kedua, saksinya Juraij. Ketika Juraij dituduh berzina, akhirnya reng bini sengandung seikebelaan ang Juraij kak dintoh saamponna lahir sareng Juraij etanya akhir. Jadi Juraij kak dintoh bi Allah ibri musibah gara-gara panggil orang sepona tak nyampit padahal beliau solat sunat. Akhirnya ring sepona pulang sakit ate pas ring sepona nyuon ke Allah cek pamati aki pun tak tege parengi situng musibah. Akhirnya Juraij gak dinto pas itu duh azina bedereng bini ngandung pah ngakoh ezinai Juraij. Juraij ni ke ulama sampai langgera parempa sampai sekolah anak parobu kapi. Cek pun Juraij entek geluh. Dan tek gelu bajing lahir
Jurej akhirnya sholat sunnah 2 rakaat, lalu bilang kepada bayi itu, ya gulam, kul man abak, kabala, siapa bapak kaki? Pas ego bala, cek bapak ang tokang wana embi. Jadi benih Jurej, akhirnya Jurej selamat. Jadi orang yang seakan ini saksinya Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran, yang kedua saksinya Jurej, yang ketiga adalah anaknya Masitoh. Jadi Masitoh gak dinto pembantu Fir'aun, gara-gara ketika nyuroi buung anang Fir'aun soro ya geker ada bu Allah bi anang ilaporaki ke Fir'aun, jak Masitoh ini ke andi pangeran lain selain pangeran Fir'aun. Akhirnya apa? Kuring di odi. Jadi bocon ebrin minyak ya apa ya epalonca lakena epalonca Masitoh ni kasi alonca benih keng tako keng polan andi anak anang ki nyosoh akhirnya sa alonca tako akhirnya apa anang si ngoca alonca bu engkau ben kaki entara ke surga Allah subhanahu wa ta'ala seki keni ngoca akhirnya Masitoh pa alonca. Makanya kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi kadin to ngiding bau ro'om luar biasa. Ketika itanya akidah malaikat Jibril, bau napa sih ro'omah? Jawab bi malaikat Jibril, kak dinto bau ring-kuring na Siti Masitoh, sebi Fir'aun kuring di odi margana nyempe pangeran selain Fir'aun. Senomor 4, pasera orang si bisa ngucak kini Nabi Isa alaihis salam. Jadi si terkenal 4 nih kak. Mun kapi pun kitab ni kebedu sapolo keng si Mas Puru beda 4. Saksena Nabi Yusuf, saksena Jurej, potrana Nabi napa? Potrana Masitoh, nomor 4 Nabi Isa ketika kene kad itu bisa ada bu. Nih kasih kitab. Makanya ketika 2020 beri pah tengah malam eja ke suruh ngelet telur. Enggak sampean? Bodoh nak kanak kene ngucak. Jadi mun kula beni keng tak para jajah. Keng polan eket biasa nak kanak kene belambek ngucak ni ke biasa. Jadi ula ketap ni kalau ya aja dico nak kanak kene ngucak. Jadi ketika beri ing ni kah, ego boleh nak kanak kene beda akan de gula lah biasa ngiding nak kanak kene akan de bagi kene ni ko belambek lah biasa. Cuma gula ketika ni ku YouTube gula saya tak masuk akal beni masalah ngucaan. Nak kanak kene saya ngucak ri kiki na raja. Abu gula mikir beni ngucak mun nak kanak kene kiki na pada bener kapan nyoso ku tak ilang koncong dah. Koncong kiki na kan. Nyaku koncong apa Nabi sampai kan berdeki tahun 2020 jadi padang saya editan anak anak kena gini sagebi kiki pah coko benar kena gini kiki coko jadi mun masalah akan dana gula belamba ngiding nak kena gini akan dana kau belamba jadi mun gula tak para jajah bi ni kan keng magi tak para jajah alhamdulillah yang laki lemai compok telur gula udah datang pengajian depak pukul 2 pukul 5 jaga bini jaga gak telur sama saya telur apa nih pong kita sepuh suruh kalau telur makle selamat. Tahu di siapa? Itil pun dari pencur. Yang lagi lemah. Alhamdulillah oleh barokah anak-anak kini ngocak jang gula. Mulai akabin gula baru 2020 ni yang lagi telur pukul 4 kayak iki. Yang lagi lemah bini-bini ngara makle tak temate gula iki. Makanya gula ku mun bedakan dia masalah kiamat boleh kak. Masalah tak usaha. Reng pereng aki. Bulan margana telur lah parat tu. Akhirnya dibori telur ka sudah 2019 napa 2020? 2019 sih. 2019 telur saya ngucak, irong ngela telur. Oh, sing malam mo aja. Cek kan dengi percok kapi buri ngajam bulan tak telur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Timangkan aku lekuk mun beda abu debu boleh masalah telur. Dah tak usah areng pereng aki. Masalah kiamat bu urusan Allah kiamat enggak ki. Kiamat ni kan kasokana Gusti Allah. 2020 di beri kebela kiamat tanggal 15 Ramadan hari Jumat burung ni kiamat kan. Nggih. Mai kebela bodo dukhon, bodo kokos lampu mati 40 hari 40 malam ada sampai makin jentera. Nggih na bangki. Ya kebela bodo lentu boy bangkalan plan ko cak kebela lentu malam Jumat tedungi luar Roma tak kok lentu pah rempak kapiro kan. Gule cak malam Jumat dungi lem Roma lentu tibi gule. Tak ada tak lentu na kiamat jeng. Benih-benih keng nantang ke kiamat punten cak dengan gula ben sampean ka dinto manusia. Mun ki nya manusia tak usah nebe kiamat gi. Maka japon Allah dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nika debunipun Gusti kiamat cuma Allah sawani. Dadi kula ben sampeyan de cek entar ke kiamat. Pelaging abahasa tandene kiamat. Mun tandene kiamat banyak mungkin gak banyak. Keluar pun makin tandene kiamat niku banyak. Ketika zaharal fitan, fitnah banyak. Salah satunya perzinahan edeng papadeng. Padeng mungkin gak. Lamba ulama ni mikir mak zina papadeng di mah bedreng azina padeng. Bu, mun azinana beni tengah embong ilmu kamar. Keng syuting. Nggih napa nggih? Jadi saya kocak zina papadeng ni kebun ni wah erok girembong kucing juga. Mun tak kucing ngembik mun segirembong ruah. Ilmu kamar atutup ada ring tau keng ngangkui kamera. Akhirah kirim ke HP na Holil Yasin. Itu pak kekule tengku. Ndak gelak mun bedele bulu. Cek seni kemakin ni katandene kiamat. Eka saya maksud bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu nisaun kasiyatun ariyat. Tandana kiamat ring bini akalampion. Keng pada bun saya abengkang. Ulama lambok ni kebek bingung. Akalampion tapi abengkang dek remami bedring akalampion abengkang. Ternyata mangken bede akalampion keng abengkang deka. Ngangkui celana keng ketat. Saya hanya melejing akalampion keng magi akalampion pulan ketat kak. Apu pada bun saya abengkang. Pas ngangkui bok semua lempo. Pas ngak lontong banyak gelup redes. Alat tu ke atas alat tu kaireng. Tangki. Cak kelampian abengkang. Ngakui kelampi transparan. Lambak tak ada zaman Kanjeng Nabi. Kelampi neradeng tembus pandang zaman akhir. Beda mungkin. Lana ketat lambak tak ada. Kanjeng Nabi saat sebu lambak nisaun kasiyatun ariyat ring bini akalampian. Keng ngabengkang make kelampian. Beda mungkin ka akalampian. Abu nalbut kapian ki. Make acelanaan pada ben saya abengkang karo kita na bernat to. Mun bentung pada ben saya tak acelanaan. Arapa? Di luar kapi bentung kan. Ya Allah, dek magak mun tempat kak gula teman sekalian pas sepedaan motor, pas bodoh sepeda nyalip sini. Mungkin enggak nikah, celanaan ketat, kelampian ketat, sebelum berubah nganyul keluar di budi. Jak gula sepedaan di budi nade emak acang gula ni. Metem makining tabrak. Bekanang kicak gula pada sepedaan. Melak padeng. Pikir pola nyalip boleh selamat cang gula salip ade. Pikir boleh eman mobedir. Rapeng. Becak gula normal kan. Masa gelak daripada telebur dulu. Bukan engki. Tahu daripada start lebur ujung tanah. Nagin vaksin sampai. Itu pani PMK berarti ini. Itu pani penyakit sapi makin. Bukan engki. Cak dengan Kanjeng Nabi saat ada bu khuffatin nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makari. Lencilan masuk ke neraka lebur kapi nafsu mereka. Makin lagi ay, boleh lebur kenge jaga. Mun gula ampo tak bisa jeung aja. Mun iman kuat imron. Mencari Allah pada selamat. Amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Jadi Nabi Isa gak dinto waktu kecil beliau pernah menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku, keselamatan semoga atas saya yauma wulidtu, hari di mana saya dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari di mana saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari saya dibangkitkan kembali. Caipun ulama ahlus sunnah wal jamaah manusia nikah butuh keselamatan telok tempat nikah. Waktu lahir, waktu sedek, waktu pacegeh neng yaumal mahsyar. Mangkana telok tempat ni karena butuh selamat. Ini beda helikopter apa? Karena putus selamat telok tempat kak dintoh, maka orang peragaan abada aki selamatan.
Yang pertama, yauma wulidtu, hari dilahirkan, akhirnya diadakan selamatan akikoh. Nggih, selamatan akikoh. Kalau di kitab itu ada pembahasan khusus akikoh. Lambek bedereng munduk anyar. Akhir ada pak kalem ponduk nemu kitab sebit pah beda bacaan babul akeket. Santri anyar pak ngucap bode cimat tak akeket. Akhirnya babul akeket nek kolpet pas belum kocana. Kalau ben izin Allah pun atau kar menang itu arapah ya pulan andi babul akeket ya andi cimat tak akeket pun atau kar menang sombong bahasa nikah pulan lah biasa menang atau kar menang lah situng bekto ngaji ku tak pahde pak kabab kitab sebit sebeda ilmu kocanari ternyata bi kiai beni baca babul akeket tapi babul akikoh beni cuma akeket bodi beni bab akikoh ben marene ka kepada tokar ku tak pah kalato dom lambok menang makin galah mi bisa ternyata manusia gak itu tergantung keyakinan naka makin mal amalan apa mun tak yakin tak bisa. Sampan mun teman mireng kapur ada pagar nusa ini kemalamalan beda malamalan tekuna mun tak yakin cek ngutiaki dua sekali okay. Jadi syarat pertama yakin ini ke babul akikoh baca babul akeket bisa menang itu pangki cek babul akikoh kapan akeket kalah anapa ambu saya yakin makanya mangkene kereng manti bak melarat anapa mangkene kasi yakin orang benih kamalamalan ke pese iki na mangki mangkene ka pala bodo pese na la yakin mundok pese na bu magi presiden jok na bengkala bupati dak pese na tak teti iki na mangki tak bisa mun mangkin presiden abu magi deng milih si kemaka milih si lempo milih si koros bu macam kiai jong balajang kiai merah kok norok si merah balajang kiai biru norok biru maksud tak kak ya si merah atau san si biru ketan di mangkin ni kemun tro yakin bese maka na mangkin ni kamalamalan orang banyak tak pati yakin mun lambo abu Syekhuna Khalil Bengkala ni kemun camaca tak fasih situng waktu Syekhuna Khalil ni ka salat maghrib ada tamu dari Mekah 2 orang amakmum. Ketika Syekhuna Khalil baca Fatihah, cukup cubit tamu di Arab. Syekhuna Khalil sekocak wali bacaan naro kelero ngaji. Masa wali pola geng kelero cuk bacaan salah kapi ngaji. Mik bisa wali. Syekhuna Khalil jak ngimamin. Cuman Syekhuna Khalil oning. Kertek ate na makmum si dari Mekah ni ka oning cek Syekhuna Khalil cukup bulan bacaan tak fas. Mari abajang keluar dari langker. Utak payah mbok macan telokan je dengan langker. Kapan keluar beda macan paha loncak ring arep juga budi. Beda kenapa jang saya kena hulu? Beda macan kiai ada kiai. Ampun lah cak baca aki bisa sampai. Punten ke sampean semacam, besampian semacam. Gula mun maca kan tak pase. Sampean ring pase baca iku. Apuh tuli maca selawat. Allahumma sholli sholatan kalimantan selatan. Apuh. Dupak ke Banjarmasin selawat. Kadarin takok make pase kemun takok ngaltok ki mandeman iki. Busampian ki sampean kay. Busampian jok gula tak pase jang Syekhuna Khalil. Ladung-kadungi cokoco ya teh gendang tak pase. Punten sampean boco kiai. Syekhuna Khalil bacaan benih solawat benih na petak karo maca senikah. Rabbi Allah wa rabbikillah. Tang pangeran Allah, pangeran kake Allah. Kemacan iki cuma debu senikah. Rabbi Allah wa rabbikillah. Tang pangeran Allah, pangeran kake Allah. Pada Allah pangeran. Entar macan apa harindu ke Syekhuna Khalil. Kayak ngak imalaman aja kak. Aja tak yakin sampeyan. Wis romantis. Ini terbukti nih. Coba lihat nih kesampian. Rabbi Allah wa rabbikillah. Sampian kodojo tas gunung pah beda macan cek buru kak. Pah kocak Rabbi Allah wa rabbikillah. Macan entar insyaallah karetana ngetok sana. Mentak mulainya mana denak dia. Minta manti mungkin. Tak yakin. Tanggi. Tak yakin belum sampean makin. Mangka naring manti rebek melarat akhir zaman. Apa napa? Tak pati yakin. Ulama lamba biasa bacaan nak. Keng yakin luar biasa.
luar biasa. Jadi makin pak selamat tina kana kene kala bentuk cuan panapa. Kala bentuk cuan semua ke bajik saya lahir lagi. Saya asmana Muhammad Arsaka Taufik nggih. Muhammad Arsaka Taufik kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala. Bedet dia nak foto seh selamat dunia akhirat. Amin. Macelep kauring seponah dari dunia kantos akhirat. Amin. Mun karo macelep itu nyetok pacua dan es krim macelep baik. Parlo selamat akhirat. Agama ilmu syariat. Anak gak dintomun sae ring seponi kebukal selamat. Etunya anak bekal teti kabungan orang sepo, akhirat anak bekal teti keselamatan orang sepo. Buktena, nih almarhum mangken Kiai Muriham ampun tinggal dunia. Thank you. Gara-gara ngaku ngepotra, kan potra na mangken sing lagi. Gara-gara ngaku ngepotra soleh, ngaku ngepotra andi ilmu. Iya hole tak orang sepo tak selamat. Padahal biaya ada bunyi tak banyak deh kak. Yakin abang ki? Bodoh teropa nakin parege berkan marabuson sistem ajunan ion cengcukan ki merabu para kiai miklo parlo gelu biayanya banyak untuk aholan karena haul adu aki orang sepo kak dinto bakal atetia ki orang sepo kak dinto selamat ya junana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya pungki ngode sampean pabanyak putrana kak pabanyak kau leban ajunan ketika sete melepak ke selok peke putrana sampean ajunan ampun wafat keng putrana sampean gak dintoh abedaki acara ketimakin aki di kencerna tak bisa abedaki acara putrana panjenengan ngaji Al-Quran aki di kencerna ke panjenengan apa karena anak saya ngaji Al-Quran panjenengan saya mengaji jadi anak gak dintoh amal kau leban ajunan mangkana mun andi putra toreh putra ni kapa bagus pasai ketika putra gak dinto bagus ben saya maka kasayan gak dinto abali de kaul ajunan sebagai orang sepona insyaallah munlah di anak edu aki peng sepo tak kira teras sanarakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demangken mun beuni keng ekirim kenceun dari rengodi reng mati ini kalau bisa aku baik kenceun saampunanya beda pak kabatesaannya mau goro-goro kita mate kengnya ampun depak ka goro-goro maka setiap amalan manusia ini kayak tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah narema setiap tobat kenceran malam yugharghir selagi manusia ini kanya beuna tak depakkeun goro-goro. Keng mun nyabah na depakkeun leer kabebela mate ke atas akal bu ki odi leer akuli. Amal kalakuan bagus kak dintok etolak sareng ajunan Allah. Napa boleh sampai masuk ke dalam kopur. Masuk ke dalam kopur tak bisa kecuali ada tek kenceran dari ajunan akhirat ya sedekah kibi seodi. Makanya kaji Nabi adabu irhamu mautakum bis sadaqah. Orang para keendaja kani sare orang sedayan terana sampian. Kani sare kalaban apa? Bis sadaqah. Beni kopur napa ilampui tak penting kopuran tera. Kopur napa ibri kecing. Napa ita sa kopuran makromaan napa nyam? Kecing. Kecingan. Kebengkalan kecing. Sampang ni kak beri sengucak betor. Kanto kecing boleh. Berarti pada kecingan. Para pada bi bengkalan berarti. Keng tambah ingan. Beki je bahasa ni macam-macam. Bahasa ni kan tak pada. Gini bangki. Nikah Madura bengkalan ben sampang ni tak pada. Sampang ni kak betor je. Trampenang di beri kulatannya ternyata betor. Betornya mau dicompok gula Roma lambek beda labeng ibebe beda kaju na malang kasa betornya mana penggalan pada oke ben sebenarnya berarti tidak pada cek dengan bahasa ini kata pada ben coba lain Jember Banyuwangi Madura kak Pasuruan Madura keng tak pada bahasa menekan temen beda gedang guring beri tepung nyaman kudu situ bondo tun butun kudu bukan jauh nggih napa nggih. Oke. Kanto mun lontong beri kacang beri cambe rojek. Banjarmasin pencok. Bebian mancok. Nika bahasa kak mun tak oning budu nika. Orang bebian pah lima lekak kan tubuk mele mancok dua. Sampean ngocak tak usah melelek ngalak tibi kandeng. Mereka campur bencelat dong apa itu. Bukan lagi kan bahasa ini lagi.
Kita pada bi reng sor beja abine reng matura selake reng sor beja sebini reng praga endojo bahasana pada tak ngerti malam pertama selake ngocak ke sebini dik dicekel dik dicekel we cekel dik sebini padahal can selake ero teguh aki pemiak belum tengok ibu aing seero teguh aki cuman jadi dengan bahasa lain surba jemun cekel teguh kan tuh mun cekel manteli tak mati untung dia berhubung mantan anyar jadi teguh jadi cekel benih jon mati janudi de remah kakeku binin siapa ya tas mereka ya cek tau kagak gelu jadi teguh janudi aku itu pak kering apa dina di wajah deh ya hulana sebini terotaan di anak sebini ngocak ke selaki mas masuk KB mau masuk KB kan tak di anak lagi ngocak selaki oh iya dek masuk KB iya suruh aja masuk KB kembar cek masuk KB jangan selaki dan sebini masuk KB suruh suntik aduh bisa selaki masuk KB suntik kaki ambu buk titip itu masuk kabin peragaan ben masuk kabin surga aja lain dina masuk kabin tak di anak surga aja masuk kabin ya masuk kabin dak keren sekali ntar apa bilang ini pak kalau dia bahasa apa teman-teman Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad irhamu mautakum bis sadaqah kan yang serle orang setan sampean bis sadaqah kalau ben sadaqah. Kenapa kok sedekah? Yang pertama, gencerna sedekah kak dinto bapak ibu hadirin, tak usah ke akhirat, ilm kopur ampun ikhresah. Makanya orang setan ni kak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, cek saking gula tak tuli mate, cek saking gula tak tuli kopuraki fa asaddaqa kula sedekah kula apareng kula abri pese bagi madrasah pese bagi masjid pese bagi ke jatim dan malaikat beri dem mate kok dem beri kapan mate bagi kapi mun ki odi cerecer muning cerecer sampean cerek dukale. Mau berdoa teman iblis bawa ke atas panggung silakan yang mau menyumbang dan menyisikan hartanya kepada anak yatim dipersilakan menaiki pentas ongke benintar beri ngosar obung beri ya obung yosar te ke blus-blus cada kerja tema salah tak beri pesek yang tara tanya embuung maria lake ya kok benih kanto dia kasih banyak grup pendojo kan dojo al amin no menterga Allah berselamat amin amin Allahumma pramila kak dinto anak iba saya anak iba fokus anak ampun saya kena bendoa maka anak kak dinto bakal teti kabunga na orang sepoi tunya munda saya bu kulibi sampean bunga di benih marga tunya banyak kak marga anak atau ocak lagi kak tak soki kak keng anak lemak muni rosoro atoro koca nundu isro mangkat bunga ring sepoi makai pesena miliaran kak mun anak telok tabang polisi kapibi narkoba mungkin apa ki tak kira ide tedung sampean ring sepo banyak itunya anak keng mun anak meler sampian si talka ki anak ni katamrotul kolbi bunga anak bunga na ring tua sosana anak sosana ring tua sampai manusia ni kemulaan di anak bu coba kamanis serga anak ben kebini sampean ya apa tergantung kan mun siang ni seran ke anak apa iya bu ngasara anak pramila kak dinto wassalamu alayya yauma wulidtu cepon Nabi Isa keselamatan yauma wulidtu waktu saya dilahirkan akhirah
di orang peragaan beda lahir pah beda selamatan. Nah penyamana mulang ngare nyami selamatan mulang ngare selamatan nak kana pah terus akikoe terus asmana apa fokus katimangken asmana Muhammad Arsaka Taufik pramila kak ditok manabi ampun saya dari mangken tinggal pendidikan peliaki saya ini kak madrasah insyaallah manabil ampun sahabat ke madrasah manabi sahabat ke tempat-tempat sing ngaji Al-Qur'an putra kaula ajunan bekal saya amin Allahumma kita ini kering matura kak ring matura ni kak ya saya ring matura bi Allah bagi soki kapi ring matura pun ten pelambek karo Al-Qur'an bagian po seponi kenapa ring matura lambek kan karo Qur'an thank you kak tak mangken beda sekolahan beda S1 S2 S3 S tungtung S campur S beken S apanya mun lambek ku beda cek karo Qur'an lambek kan tadi betul hajat cek ring matura man kak kamana abuh tekku Jakarta yang menjadi bos besi tua terbesar matura kak iki napa ki ki sampean coba lihat di Surabaya pedagang ayam terbesar matura Banjarmasin Ajem paling raja matura Siti Timaleng paling raja pada matura termasuk matura ni kehebat bisa areng sebereng thank you kak ki ben yang matur ni ka bunten kak magila keng nyeco amun matur ni ka lo den beden lo bedebik maleng lain mun matur ni ka magila kocak maleng mun ka kota amal masjid tak ngeco kak ngala eseneto ya kan lumayan kak mun tak kalak ben kota ka oh ni kering matur tadi ring matur ni ka salah hebat penter boleh kak iki ni kering matur coba sampean lihat ke Saudi TKI wah itu aset negara paling banyak ikan mah itu jadi kepada ring matura bu matura kapi kak Pontianak bu kojok bendek kele buru Pontianak matura kapi ya sini dulu oke kita coba sampean ntar ke Bandung ntar ke Surabaya ada sih tak matura padahal matura nikah tempat apa paling kene keng tapi ring matura iman kaman nih mun bagian Jawa Timur nikah lah matura kapi Jember Pasuruan Banyuwangi Probolinggo Bondowoso matura matura swasta kan tuh matura negeri batang kijak matura kapi kasi nggih oke sampean mau jualan tar ke Bandung ni kerja bangun jak ele kumaha tu daramang tak usah daramang beres kakek ku nyampit juga iya mau nak jual sate je lah matura bebek je matura engki jadi ku lebih sampean ni kai pabarokah bi Allah beni marke penapa marke ring matura ka di ibadah ka Allah ni ka semak kulan ka Allah saya pesemak napa sih tak ibadah ka ring matura lakona nang tenang thank you kak nang tenang ring matura ni kay jeb ni kata alak ko saari tak ngakan saari keng muni matura sampean tak usah saari sebulan ca alak ko ngakan cara nak keleleng kata tangkel je lemo lele ya bejang sapa tay bili ngakan ka mo ta benya pengajian ngak niken kan lo lever kata gi apa tayi ya bukan geja berkat je raja cek coko beda sari min bereng beda aing ngani ka sari bin kakan mata pah enomin ngambang le setengah jam di dengar masak di bengki ini ka kenyang tak nek mun matura mun coba lo bisa kak matura sorbo jeni kana pernah boleh keng dan cek mate ni kuburan melara di coba kak mate mun matura ni kak pah tro kuburan gina coba gi yang mate coba tro kuburan gina coba 3 juta harga kuburan ben tahun beda pajak ke mun dek pajak ke bukan mun ni kanto bu kor la gelem mate sampean hah? Yang kia mentergi lanceng umur bu, mentergi lanceng thank you bu, ngor lanceng abit sama dia, or lanceng, terbi Allah beda selamat thank you kan, orang kan matur kan, nah perbi Allah kerja bangunan jelas, jelaku nanang tenang ring matur ni, mau dicoba ni coba kesana ke pasar matur bu, anak ko kono ring makan setengah belu kan. Depak kono ring bani alak ku jogok rokan. Tangki. Enten bi Allah. Makila lako sakoni punten bi Allah. Mun copo ada serajan bendeng mature. Ijo bani ka Roma 4 kali telok 5 kali telok itu biasa. Mun kanto cek ketibien, cek paling dikit paling kene matur 6 kali telok, 6 kali sangat lagi. Ki, mi bisa ring mature. Barokah. Mi barokah ring mature ni kata ape di Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ring mature ni kata uning ngaji ada. Nggih napa ki? Tukang ngaji kapi mundeng matura pasti udah ngaji bagai po sepo lambo madrasah orang tukang ngaji pakun ngaji
Karena lambek mah kita ngakui madrasah kui langgar dan bagune boleh ngaji. Keng muni sepupu lambek mun ngaji karo kurang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kurang angangah ini kasih madura. Mun saya sorba aja telempas angangah gelu. Waca kalu lilaki kantata. Sorba aja nya. Kan engki keng mangken lah beda madrasah insyaallah tepak kapi becek kapi. Semoga putra-putra kaula ajunan sareng Allah ibadati nak foto sesae putra-putra sing bagus amin Allahumma pon. Ini kasih pertama selamatan anak. Nomor 2 wa yauma amutu ben keselamatan atas kaula ketika kaula wafat. Ketimangken almarhum Kiai Muriham kak dinto ampun sega marabu kita tangke marabu para guru pakla cerita aki sareng ke munjia bahwa Ki Muriham ni ketegas dia pun lagi kan terhadap perjuangan beliau tegas terhadap pendidikan beliau tegas apa-apa mi parloh cerita aki kasai enak saya pertama mi pola potrana bisa ninda orang sepo saya bi nak potone etenda kasai enak nak potone kah pengampung swarga nering sepo budian. Amin kak. Allah aku ongguan. Amin Allahumma. Dah kisah ni kerja berkat landi tu ngideng bisa tak amin. Kenapa perlu diceritakan kebaikannya? Mun bada orang sete. Pah ka bagus anna eput seput. Pah eka bola jak ni ka orang saya. Maka orang kak dinto etoleh saya sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kak dinto potrana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bernama asli Ghumaisah binta Milhan. Punya suami namanya Abu Talhah. Anas ini adalah anak dari Ummu Sulaim dengan suami pertama yang bernama Malik. Kini yang namanya Anas bin Malik patoro sabe dak Gusti Kanjeng Nabi pangabula dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Anas bin Malik kak dintoh tokang ringkes ena cerena Gusti Kanjeng Nabi, tokang kiberasopna Gusti Kanjeng Nabi, ngabula dak Kanjeng Nabi. Makanya Anas bin Malik kak dintoh banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena Anas bin Malik banyak tahu tentang peristiwa yang berhubungan dengan baginda Rasul karena Anas bin Malik kak dintoh ngabula dak Gusti Kanjeng Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Annahum marru bil janazah fa'athnau 'alaiha khairan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa marru bi janazatin ukhra fa'athnau 'alaiha syarran. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Situng bekto sahabat dan Rasulullah kak dinto melewati satu jenazah terpok bi mayit kak dinto babi sahabat ego bolo bagus mayit ra are siapa si materia mangah mat cek bagus segi oding mangah madria are nak kanang bagus nak kanang pelak tak teman kemian di masjid dia iya intinya pen bagus tak teman lanya lah Kanjeng Nabi pahadabu wajabat wajib munda iya. Terus setung bakto lebat kalaban bi janazatin ukhra lebat mayit salain fa'athnau 'alaiha sarra bi sahabat pah eko bela cuba boh are tak pati bagus ke oding orang mati dia tak pati genteng dia tak pati soleh dia Kanjeng Nabi pahadabu wajabat wajib iya dia. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah ma wajabat ya Rasulullah napa saya wajib ajunan mi ada bu wajib ki buru lebat majid bagus kebala jak bagus ajunan ada bu wajabat lebat majid coba aki ajunan ada bu wajabat. Pas Kanjeng Nabi ajawab hada ma athnau alaihi khaira fawajabat alaihil jannah. Are bi kaki saya alam orang mate pak alam bagus bi saudi wajib masuk surga. Wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat alaihin nar. Mayit bi kakek seeko bela coba maka pasti masuk neraka. Loh, mak bisa. Berarti orang mati ini kenapa jangan seodi? Kanjeng Nabi pahadabu antum syuhadaullahi fil ard.
kakek je sakse na Allah bumi. Dadi orang mati apa cang kakek. Mun bi kakek ke bela bagus masuk swarga. Mun bi kakek ke bela cuba masuk neraka. Kanjeng Nabi ada bu. Neka hadisnya hadis sahih fi sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mangkana mun beda orang mati cek sakse cuba sakse be cek ka cerita ka coba na cerita ka bagusan jelas iki paham makanya ketika gelak kesah cerita napa ka bagusan nak ke muri hamlam ba cerita aki mangken ka kabala ka bagusan napa lambok setuman kalako ketika gelak ko boleh tegas dalam perjuangan maka ka bagusan ajunan saya ka cerita di orang odi atetiaci sesete bukan selamat ya junan Allah amin. Maka namun beda orang mate mangkata ke kuburan kan beda senyaraki biasa lagi bukan gula mewakili tuan rumah mewakili sahibul musibah almarhum sesetet aku andi salah gula nyuona kina sapora sapora engki sini kebiasaan nomor 2 takut sesetet andi otang tak langkong tangga makin tangkung di anak mun beda yang mate kak tangkung tangga mun tak tangkung se mate ni kapakunan di otang mun pakunan di otang maka amal bagus tak kala nareba mun tangkung bi se odi se mate tak andi otang tangga gente se odi se andi otang mun andi anak tuli tangkung bi anang mun andi penakan tuli tangkung bi penakan mun tak andi anak penakan tade anak tade keluarga tade maka kita tangkung mun ni sertangkung aki otang kak lah kok senang kung otang aja lagi be majid jah tangkung otang majid mangkat dateng senakin di pak juta kak di 3 juta kak di 1 juta jawab iya lek mun masalah nangkung engkok senangkung lek keng makin kok senangkung lek se bejeraki na apa mun tak tangkung kak bahaya Kanjeng Nabi tak kesokan nyolat di jenazah sandi otak tapi Kanjeng Nabi nyuruh sahabat sallu li sahibikum pejengaki kancan aja kok tak pejengakin apa mun dipejengaki Kanjeng Nabi kak swarga kak jadi Kanjeng Nabi tak kesokan artena mun sandi otang tak kira-kira masuk swarga maka Kanjeng Nabi tak kesokan salataki king sahabat epakon salataki bi Gusti Kanjeng Nabi parlo ketika situ nomor 3 parlo persaksian bagus mayit sebelum berangkat tak langkong ji dan gula nyuun persaksian almarhum sesete gak dinto termasuk orang mukmin eki kan sini kabar di sini kan lagi saksi aki nomor 2 engki almarhum semate sesete gak dinto termasuk orang Islam engki nomor 3 saksi aki engki almarhum gak dinto orang saya engki pah berangkat mulai ajunan gak dinto nyak saya maka mayit gak dinto bakal ditulis saya sareng Allah gak dinto saya maksud antum syuhadaullahi fil ard sampian gak dinto saksi Allah bumi maki majid ni kata pati bagus keng muncang sampian bagus tulis bagus kak napa cang saksi pak napa nih kain kina bangki orang akad nik karo semakabin kiai keng maki semakabin kiai senyakse ring tani kedua keng ngerti ka hukum nyakse keng beni kiai keng maki sengakad kiai muncang sereng tani ni kata asa cang saksi nakin akad pole maki bi kiai naka bangki na bangki napa cang saksi nak ngi maki cang kiai nak tak pati genteng kok sengakad di buru keng saksi bang cak sah Allah langsung mahalul kiyam kak iki napa cang saksena pramila gak dintok ajunan saksena orang sampun sete tak pati bagus aslina keng kus bagus cerita aki saksi kus bagus mbak cubang tak usah bahas selamat mereka paham muntro saksena bagus beda kesempatan tore apa bagus kata tangke insyaallah boleh ben sampean mati bi tetangke saksi bagus mulai tetangke nyak saksi bagus tak burung boleh kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala bakal ibadati orang selamat di akhirat mantir sekali ditobadana amin Allahumma nomor 3 wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya nomor 3 selamat bekto paceke kau leben ajunan ketika paceke kemudian mantir pada selamat amin cek kubeter pasti selamat andi Kanjeng Nabi sampian cek kubeter pasti becre beda Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi adabu syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat khusus aki di orang-orang seala kutus raja dari tang umat sampian banyak tusah cek putus asa kak sebenting cek nget sebenting cek beli boleh pabanyak macam selawat dek Kanjeng Nabi insyaallah bakal selamat Allahumma namun yang praga enda je insyaallah bakal selamat cek ben tahu namolotan kak berkat raja tangki bodoh berkat seplukan tungi dengan bodoh berkat beres sasakan sakeni lima kiluan bodoh berkat pane pekol tegala buah kentang tahu apa isen kor lagi lem macam selawat insyaallah bakal selamat amin insyaallah kaula ajunan bakal selamat Bapak Ibu hadirin makin ampun asar tangki kak
Kira anak sekadin tos bisa berdepak sanau singkat samu ke bermanfaat. Ya bu, magi dek pandek kor masuk ke desa bu. Hahaha dek demah bu. Maksud temaki saya berdepak nih ke pandek kor masuk ke pikir na sampian insyaallah manfaat tai ke desa aja. Amin deh bu. Deh iya. Mantir bi Allah pada selamat. Aslinya gula make pidato sampai ko lemak sampean tak kira peleman kak. Kan todus senen tengah berkat bi tibian. Tagi kan? Engkeng mun sampai ko lemak sa pidato harami pesu wi pak gebengkon. Colong hodil cek lanceng ay ko. Ara apa kak? Billahi kita ngare engko. Timpengi pesu ay bengkona lan nyun sepora sa kadin to bisaos. Mantir tetilan celen keselamatan. Sesete mantir bi Allah ipa selamat teh. Tuan rumah sabedaki acara semua kebiayaan Nabi Allah ikan teh kelaban kete selangkong banyak. Amin. Ajunan seteja serabu kesempatan mangken luang kibek toh mantir bi Allah ipa teh orang selamat dunia akhirat. Ajunan mantir ipa teh orang setengah hajat dunia akhirat. Mantir ki ipa Pak Azhar ke Mekah Madinah ben semoga ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ipa teh ahli swarga. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كمريحم وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وادخلهم الجنة واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران. اللهم اجعل محمد أرسك توفيق يا الله. اللهم صوره صورة حسنة جميلة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلها سعيدا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله سعيدا في الدنيا والآخرة ولا تجعله غيبا وكذيبا وخيانة وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه يا الله واجعله صحيحا كاملا عاقلا لطيفا. اللهم اجعله شاهدا ومباركا وعالما وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ. اللهم طول عمره واصلح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث. اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun saporaki kaki. Buk, saporaki saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadinto mauidhah hasanah seampun daripada Pak Sang beliau dalam rangka acara haul kamuriham sekaligus walimatul akikoh
Pengarap tercukam penyaon semoga acara kak dintoh ada dengan sebab tambahna pakatakok peten kaulah sangat bersedajah mungku Allah Subhanahu wa taala. Sekat dintoh dari peten kaulah korang to lebih nyon sopara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.